tapi ya ko to makada sampajang intina na to makada sampajang ke gaji ya sa sampajang bacaan gaji na ya sa sampajang atau peringaran na akimis sholata li zikri atau kedona apa yan ang kataroko mi bawa sujud na diga pura ni najama doon rakana beresalan na karena bitaw lagi wi di pa mo sampajang ke gaji pala sa sampajang na pura na ruma beresalan hisan na maka de si jame don raka pura si mabersala maka na bita ulangi de pamuas sampajak na patan raka na ron na jame maka de si pe magana yan na raka maka na bita ulangi bi de pamuas sampajak chau na pauni nasa makko miro bisap paguru na na rin ipoda ka patan nangi na tu ampe ko to may masampajak maka manta sapi tanako pada kami ya sahabat apa de pa na makanya Allah pangka mako jadi pakanjaki nyeri pakanjaki mapamulai kedona apa iya kedoe tau korupsi to apa angka tu pas sampajak panga angka tananya minau isaliwang ina oke sampajak na minau pajingka tu pas sampajak korupsi nabita makada panga kami na makalasi atau minau dala sampajak maka de sabay kagapit atau minau ko sampajak maka nabitang ka yan ang kataw roko suju din alam pulaka nan tu panga kami na makalasi berarti ka pas sampajak korupsi pakanjaki ya roh yan natumpay maka na makanja roko na iya ko roko wita penjelasan na hadis saya manasah maka de ko roko inabita na ipatadangi ka ya se na lakka na makwa panoway din na tabolo ko tadangi ko lakka na nang kawita taw roko de na roko makalichuay Pak Maria uluna no tuna na panapaliwang iliman na lo makatani kacik-kacin na nanya kipalin na iway ko tau makoro pa din na lena mataru tabo lolo ko cakon na at ini na gare pahangi gare hadesa tapatamay gare akalang maka da ya koroko inabita ka hadesa yero hadesa asa ya koroko inabita na ipatada ka cepan no wew kese na lakka na nabita din na tabolo iya na roroko sitongan na nabita magaidi iya kono ulut talayaw mariaw na ulutan na pakacika-cita takatani na ipatada ka chay pari ko den tak bolo ta coba moy na bolo mana cak kota jadi salah ya roh ko manuru penjelasan hadis maka magri sapajan atau makero karena to pandita maka da asamo de mina suku jadi tajama ni ko de kucaki suku mataru to le kalicuan ni apa ya na mariaw ulue na utue tatai makalicua sana apa ya mina roko to ko silampui iyan na mo makun reye isuro meti mariaw cede uluna si salametui ha ina isuri maria wolu na makun reko roko cede na utuna makun rei mi makoto tapi limanna ina tatta itu lukulu baluba tuna na palenna tapi na lapilo lala sikuna de na lo saliwang iyo porone lo saliwang cede suju erone makoto lo saliwang tapi aku macipi onrong aja na takoy yang penting tarakai cede yang penting dia itu suju asu batungan nama pamulai pala 500 sikui sidak ke lantai ya ko taraka mu cocok ni makiro ya ro ajewe kato maka da si jaka palawangan na kato maka da si pajaguru si babasora batungan na pala si jaka pala kato maka da murabbi sulapa apa yolo si jaka palawangan na lilewali nonrui ulu si jaka palawangan na jewe angkato de metona na pakir yang penting rapa dia na pake kuranero pa angka tau maraja panah tau malupu-lupu ya ko macipung ya si kapija imesa iboleng ako makadai jadi na sapar ngi model namanya menyamat tatona engka tau macipu-cipu pe na namanya mang tapi natengi na bitai di arone we rapa je ko to suju natengi pasirapa kang sunnah hukumna na reko tak buka icek de arone we aja na rapa iya makun raya sunnah ikut parapa iya ku penjelasan na guru taji patahudi maka dah iya kongka roane mas sampaja na tak buka cek de panah tak buka icek de malawangang ngapangka sama pali-pali na parapa enggak tahu sama ina tapaji na hanas sorongang enggak tahu tu tahu tato makwa mi aje ne de na lempu iya kustasa di hidayah na suruh palempu imakoy supaya rapa iya rapa tongang aja pada aja melewa perapa aja yo poko de tak perpa aja pak magampak je tu makanya mako to masampaja ko to cek ganggu itu we ye nei sorong aja we nadapi kecil-kecil na nagetang imade aja na tasapai ko purai pak angkat tu masampaja tuli aja mina urusuk pura ni sujung kasih lolo tak cek de we nade mulai husu ko to lolo aja mak dan nadapi digaro de mulai husu pajai gitu jadi aku ya apa ya napura na tasorong aja tanagatang ite na cek itu kada magele aja na mo sorong pali-pali mo na parapa nasaba ang kamo palabay makiro aja nata permasalah kangero ya kode tu lady magele aja tak birisi sang ije
tapi si salah memeto tu kau husuange kau rapak ki sirapakan si salah tu coba-coba migar kemudian usingka-singka menipak iya ro sampajang aja lalu nadi tajamai mau magare pai tajama lalu pak bu maka dah yang ka Imam Asy-Syaitibi maka dah tu sampajangin no sidih sininne timondri na sampajangin nolok mana mi puasa nolok saka nolok haji nolok sikiri nolok baca Quran nolok iya ko mapuasa ko mapasu saka jadi nolok tambah nolok nolok ya mau ngaji tambah nolok sih dia je kan karena masih kiri ko nolok ma baca Quran ko nolok masih dak ko nolok tapi mau sampajang yang karena tu ci ditambah nolok 10 nih makir yang karena penjelasan atau pandita motivasi maka dia ko mapuasa mo bawa mapasusak ka mumendre maka dia mo sampaja nolok mi tambah nolok na mo sisa buko nolok ipasi tambah ina tatta inolok ya mi ko masampaja no berarti masampaja ko napa mapuasa berarti si ditambah nolok 10 ya ko mendre no maka tambah nolok isi ratu ni ya ko mangaji ko tambah si nolok si 10 ni yang kanang-kana tapi ya ko dia mo sampaja ina nolok materu ya dagang kana ya matutunala dasar maka sampajange pamulangi paresa ya na makanja mana lo mondri na sabab ya minang kangka na nolok kong keci dewe makiro jadi maka sampaja ko tapi ya ko ibukai kita secara umum dia ya usapaka na sabang kahadesa na nabita makadadega pala sampanya na lolong atau dia napasusak ka maga gitu iya na mo masampaja ko maga ko di mo pasusak ka dega pala na mulolongan iki ka na cocok iya ko iya pada idui iya ko siwali men kagambara na nadega siwali dia na laku itu iya pala kule komeko jama duai tau ayah nasaka para lu apalagi mapapura ni mapasangki ngapa ai marajito aja itu pak iya aja itu setangi dia namanya pak aja pak dia itu aja namanya ganda apa iya mah nih pak galungnya ko iya ko 5 karun na dupa madareke 10 karun na dupa madareke teh nasa dena siaga dupa siaga mema je mupano anjung maka dareke na talupante me tumpano na 10 karun mundupa apa ko maka cede mana ka je cede na talupante me tumpano iya kene talukaru mo pano na pa si pante mo dupa na po di madareke ya papa ya na komendre si karu na si pante mo pano de pa wado makar mana cede po makar maya ganiaro iya makanya mah itu ampai iya ko konsep na guru tay pake senur manya malada pura wilau pak dongan na balawe di sisa na may malenga maka de guru tay aja nana ya banar mo pake aja mo racun yung balawe ya konandre ya semo akadabano pasidakah ya naro makanya dewa ada coba lao napa makada guru taya konandre bala ulah mumpodangi makada ya aja mucapuri de itu gasakan aku mucapuri tarongang mi pasurat teh mega tu memandre aja ne ko mana malai pa aja tu nandre iya ro makada ka aku nandre mo pinasa dale na mi tu dak aku nandre mana nasa dale na manang iya makanya madaga susah ya ku ya ro tapake pa de ga masalah tapi ule pitang napa makada gurutan nadega ini itu dale na puranato ropong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi makada metopong Allah Ta'ala kekuasaanku tidak pernah runtuh rezekiku gudangnya tidak akan pernah habis dale mu pura mematono bagiangan iya ko pura ko bagiangan namo pe ko batemu makare so makotoman itu ilaw dono bawang kato tau nasat de ilaw do ko natatamba ang kato makada de itu natatamba napaturungan mo masija itu ampai wali pak de nanu tuh de urusui dale na ko makadaga si wandre ko baje de mento na urusui apa ada pak pengalatala makoto de to na urusu na sure kada sampajaloro ko baje de na dapi piloro na paki masampajang aja ta sampaja ko de na dapi itu mi itu waji sisanya he ye misai waji matu ye ko pura ni sade na waji subuh pasi ye ko tadapi subuh sampaja siki ye ko de tadapi loro jamota sampaja de na waji tu ye mina waji ko tadapi jiji pakotiro dale iya pata pikiri ki kota dapi dapi den rulle patuliang kero aga yandre iyo pu imam Sayyidina Ali na pau nasa ina mo ano mate dale ko dale kuna luato ko ya punna da na masilang apa makete mamon roko tong katuma bagi dale nas pasamu na bagi nang kamatu tawa aku to nga ku yulek tangi ropa maka aja na murusi po Allah Ta'ala pamurusuka ko makanya mong ya tu na pake wali jadi na masusah tu milodo nasanang kana tarong pada ko mabalu ya lapangan lini 500 juta lala na siulang ya liwan ni Rio na tapi umuro na tu kurang kaya katalabira 10 juta talapangan li siulang tapi 10 tau tambah umuro ta atau tala ni si di miliar talungan suminta mate kaya talabira
lebih dari nasa taruh ni cedek ke malampi mu muruk mapi buat dari ke ini maka je watang pada mia tu pak mak dui de metoje kan onron na setangnya tu dui na iya mi je nama ega ko mia sumbangan iya na lo pasai na tuli cedek ha iya nang kadita 50 sabu tati lo pasai na cedek tapi iya na meta ma celengang ya ega pa iya tu mako aga mako iya na iya le di 50 sabu melo pasai na salah cedek lada tapi ada petami celengan 50 sabu na sampai galak dai macam itu pun Allah Ta'ala itu nanti apa pak mandari upau makada ai mandari upau makada ka iya ko dalle pak dongeng itu na pak dongeng supaya lo moyang dalle na te loko tahu na lo moyang toki pun Allah Ta'ala dalle makom itu pak dongat to ko pak dongat dalle tapau bamu maka da tapasilele dalle na tay puang mak beto puran kada sempu yang imana ngi dalle na tay pun na silele nang katulolonga makanjala da pak dongnya itu yo pui di maka da pasugi ka po patarale nuku aja na laku na bali boleh to beli ih kun rupa gadawanmu ilo dongang ite pasempu yang mana ngi dalle na pak balu puang ko pasapang ka jenne na silele dui nang kaulolonga maka kanjak ko maki itu ilo dongang mana tawi pe ko de ga dalle tay di engkan apala pak dongang ilolonga maka kanja itu pak dongang malaikat mako itu hinaruta paki upui di patarale nuku po patarale nuku ka paninlaw makiro namo cek de mudah kangi kemudian ia tu dalle pada mete maka da ipanci meto pana pole pak ya se mita to tangki itu to tangki 50 sak budi tere bensin alura na capur bensin lepa mali sa ko Pertamina na 50 je itu sak budi tere bensin mulura maka lupo tangki mu mana kecapu sana apa dega ga nola bensin lo koryawa dega ga nola si tembus tangki lo ko tangki no to jadi itu dalle na kongka kolohun mapus ya na de taki buar ngilalan no de itu na no pada ya rona auto tangkir ya ko sumbani 5 sabu yang kana tu salah bicu tapi ai mati ya opo ko sirato sabu pipa na tu mau usu ni maki itu jadi ko to masumba polo-polo na mau usu to pak maya ga itu na tarongi po ngala tale de mi ga nolan no kodong iro ya sidak kaki ya ko lalu celengan ngelisari aja mo tano aja mo ta mangingina deje nanda kada po ngala tala de ka tau kasiasi nare ko masidak ka ya ba mo to pake maka je nyamo pada rae pa atap pana kuti pam ya je kanton anak diri wah maka nyamo maka lo mo yupi dinapai paresa di siaga rumah sumeliang nganu ai ga parekin ya makiro kemudian penutup upasangi salah satu hikmah sebenarnya untuk menjadi insan kamil iya naru jelaskan na ya sang insan kamil betungan na aga mak busewa lo ri pongala taala de meto nagaga urusan na pongala taala lena pemurusuka nga yana tu manakarawa mayat takilah ya jallahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib ya tu tapake yana tia sepak dongan tawakal ya alai pahang maka da pongala taala murusuka nga urusaku ya pemu maka da pongala taala iku murus urusak betungan urus agamaku patujumi sampai jangan yana tu pak engkau tahu serena supodangan nasa pak ustaz ipacak kak kasih ko jamakku kadai baine ku nasa kurang itu dalle dak dena kurang ya ki pacak ko dena kurang dalle mu tu dena kurang tannya itu berarti itu jama-jamangnya tambah gajimu de iya tu jama-jamangnya daku pura sekom itu dalle mu ya ki pacak ko sekom itu dena kurang tu pak pongala tala mu kuri dalle cuma kami jama-jama nolan no aja namu pikiri ki tu angka situ liangnya makanya apa ya ku ya dipake palai ko mega anak makanya taci di misuro kay suro lokore ya ko tak dua mi ega makunru pegai aja ya itu tuliwa peringarang apa pegai anak mu ko melemui jaji aja lalo na tak dua taci maka kunru napa hato je nalato tu akalan itu doktor napa kada dua anak lebih baik aga dua anak lebih aku ciri gimpe aga mitaran nasa pegai aja temita umakadagan andre agai make ganren manu lagi dia nak kena pikiri ganren apa ia na subuh moto ni masih kiri betul kan oto nak bar oto no manu manu laye tate apa no to ini tate pitu masa paja subuh nakalai manu laye tate 10 sidi to kakak betul kan oto si kohe
manu moto makanja no imaso 10.5 na jaji cica menre maso manamona pa mangaribi na makarya-karya ni pamagi makanja sikirina jadi tepi itu bito makarya dan may jaji itu makanya jadi pa aja jangan sampai jago manu lay na idi pala biolo moto na idi usahakan nga jane day manu moto itu ya moro jadi oto ki masampajari di waktu itu bagus sekali untuk beribadah. Saya kira ya naruh pangolongan Bapak Ibu sekalian memagi-magi na Pak Barakai po Allah Ta'ala telu kesimpulan talay korangi sebagai kehidupan ya sengialah kehidupan aja je tajuk ka kode baca ayat cedek sementara joka kita masih kiri apa angkat tu tahu suruh pi masih kiri napa masih kiri maka dapi pu ima subhanallah nasa subhanallah ya alhamdulillah ya Allah akbar paja imangi paja toy de nasi kiri law pasi masa paja tahu kunrula da itu isuruh pi napa na jam ye patung ka ir makanya namo to minu Pak ko nabita to minu bismillahirrahmanirrahim napa ninu cica na pertama napa katalu na tago napatung ka si kiri itu aku pura niro makarasi alhamdulillahi rabbil alamin mak bismillah sinapa nino katalu sinatago napa si makada alhamdulillahi rabbil alamin mak bismillah sinapa sinaino yo pi di cica me yamba wah dega lai cica ngi me lai tongkai ya moto pa bulan betul capak nah itu si salame matoi jadi tuli matung ka si kiri makanya na moto joka maga ya rota coba-coba pakai itu betungan mudah-mudahan wadiala gurung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Bapak Ibu sekalian iya kode gagatulem mala cara maku pamula-pamula nalatu capana boleh kak sirun untuk guruta Dr. Ke Haji Halik Hasan boleh ku kendari baru-baru di Jombang angka amalan nalenga nasaba gurunya itu dipindahkan dari makamnya 30 ni arwah atau matena dia nama cari pakai kain kafan tidak rusak dan jasadnya masih utuh itu sudah 38 tahun dimakamkan aga amalanna beliau saya minta amalannya maka daga amalanna gurut tak na dia nama solak kain kafan nama kor napodanga maka da letup pimantuk boleh na upodako sampai di rumahnya mengolok aku gurut tak napa napodanga maka da iya nak kucia ko buruk kain kafanmu de nama sola watak kalemu nasaba dega ga alati melos solangi watak kalemu de nama care pakain kafane kudu Allahu mau baca tanai maka da kaki ga wetuh nasa baca sisap buku soi sisap buku wani itu akan membuat utuh jadi ya rotala kita coba-coba malai sikiri apalagi di tau macoy persiapan diri untuk kedepannya Pak Bu jadi upasangi ya ro tabaca tali wirid ya ro akasisak buku Allahu kosoy akasisak buku wani dena masolah kain kafan itu nah usapa ko sajareng kami matau tatanazzalul malaika itu ayat itu no malaika itu pulo sabu masampajangan ni tak baca ngikulallah jadi dan itu jasadnya utuh jadi ya memang tuh mudah-mudahan wat ding taala ya ro akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.